Eka sana mulithiri umwe wa Meru TV kankwatwe ni kiri mubango yogi mabweto hani aratwera iria mirimo yondera yomba kwithira kuthangike nikenda kutiira ugima bwaku bwa mwiri buri sasa wene ntukorwa rero turarire murimo yo kumenyekana ya UTI kana urinary tract infection nteni nkani ngwatanirite na daktari Mate kuma Wellness Health Center patrari na kiuria ranire na batu kilokela 0748918901 Facebook ni Meru TV Kenya, YouTube ni Meru Digital. Karibu sana daktari. Wega sana Teri. Salimia mtazamaji wa Meru TV. Mulaithiri wa Meru TV kiatheka muno. Maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center uria nterechia Embu. Nterechia Embu ugatona ndiku chionde turatulugurite but of course Teri tukari aja kwa Meru TV. Mulaithiri oro kuraithari Meru. Tuingurite clinic kile kiomba kumutetheria antu akugitangara etite all the way to Embu. Ou nwatone kunduta wa Meru town nini wengwa Continental Hotel aja ni barabara ni yako na Mbata hiji aja kulia na Absambank kana Barclays voma Barclays au Continental tukujio ndi change maine ndonde nguvu na ntubango na hapo mone kunduta wa Icon building iliganite na distributor ya soda ya Coca-Cola andu bachuka ntwela tuna daktari na ndi change matano na wedatu andu bana uchuka ba wedatu kunduitwa uraketi ya supermarket ni nyuma ya Petans School room number M15 M16 room ijire tuletele jana matunga tondi kuchionde change matano omuraithiria uko naomba kuona Dr. Mate no tone ituchionde na ugaturingira thimu pando nwetho gutwatiria Ibu sana daktari, karibu sana. Tukiamberia barikirwa turantu kwerere UTI murimo yukari. The initial UTI mbere ithagwikirugamira urinary kana maumago kuma ukigo urine maumago tract ni njire yonde kuma nare ambiritie na njire ya maumago na system ni tugani organs ile watanitwe ikathie kindu itawa system ntora umba kuga the disposal system uri ambiritie sinki ni geta gwe pipe ni geta naria gwe naria runji rwitikagira yo ni disposal system so disposal system ya mwili ukirukura maumao yambiritie ukindu itawa mpigo the kidneys ngichi da china gichungi kira gitagwa nephrons na njira githererwa ni kindu itagwa hormones kwina hormone njiri tethagiria guchunga kire kauma kana njira ya maumago na kira tuika retained ndene ya ndamu alafu kuma huo kena mana kindu itagwa the ureters kana pipe ile chitha wekiuma rukia waste ile yarekirwa mbigoni na runji ijite ukindu itagwa the urinary bladder au pando ni organ urinary bladder na kuma au ikawatana kuri urinary bladder ikathia kindu kimwe ile pipe ile yumete kanja itagwa urethra ou ria tukairia UTI kana urinary tract infections ithagirwa tukiariria mirimo yonde yumba gwija kwimbigo gwija kwiyureta pipe ikigia maumago ndeni ya nyungu ya maumago gwija kwinyungu ya maumago na urethra yongwa pipe no wonaga antu bakiumaga nayo iyo niyo itukwaria mirimo yonde gwataga system iu no tukariria naru ko UTI ringithasiana sorry UTI ringithasiana UTI of course ringithagia type system twaririe onde kuma kuyurethwa and of course kwa ndoba kwa andu tateri kana mwiri kapwa saro tina urethra na wetha shorter urethra than the male twarume mundu Dr. Mate na longa urethra so urethra mwekuru kana akari kana juju umukuru the female wetha wetha shorter urethra into 2 to 3 centimeters
but muntu murume etho na longa urethra up to 80 centimeters. So nukwana ya muntu murume ni maitata jathatu ja no ya mwekuru. So UTI iringiraria kuma kwi urethra pipe ira kuma yongwa nyungia maumago ekaringiria ureters na ekaringiria kindu itwa mbigo na igetia sana iringiraria mwaka ndamu kethona infection ya ndamu either septicemia kana bacteremia. Daktari, murimu jojo na stages yana ithera yona stages murimu jwa UTI ni thona stages na watatu ga stages cia mirimu ya gynecological disorders ndukwira tetaga urogenital kawatanio urine from the one urine genital from the one genitalians kana reproductive system na ndi njira iji igiri chitho tuani ascending infections nundu infections maita maingi ciambagiria naja kwa urethra although tukarie naria ni na chiumba kugwata muntu kana the risk factors to na ngi chiumba kwambiria nundu ciambire makanya ndeni anyungi ya mwana no ciambie kwimbigo na ndi the ascending infections na muno UTI by the way teri na muraithiria ijaga through infection bacteria sana either Escherichia coli kana Staphylococcus aureus kana bacteria ngai sana cia Streptococcus bacteria mithemba ĩrĩa common but imwe very minor. So bacteria ijaga na infection through ascending. So stage ĩrĩa kambiria mbere nĩ ĩratetaga urethritis. Urethritis utugire ukindwita wa urethra na urethra ni pipe kumaria ndene ya nyungu ya maumago the urinary bladder kumaruka kama metike nteguru kana kwi ureno kana ara bawiteka kioroni. So iyo ni stage ya mbere itawa urethritis na ijana ndaliri mwanya tukaraithiria ndaliri ndaliri kana signs and symptoms twete stage 2 pandu ga accent kana ga wetia infection ga wetia ya accent ni kinyago kindu itawa urinary bladder and the ureters. Itumkia mbwe urinary bladder and the ureters kintu kia mbere ureta itithauchie na valves maumagora marekeretwe ni mbigo meteka ku bladder direct wala barekerwe ni kintu itawa nephrons kana gichungi kia glomerulus na ande infection ile itaku bladder direct jitha iku infect mwaka the ureters na ande kumau ni otuga muntu stage 2 ile itawa cystitis. Cystitis ni any infection beyond the valve ile inga maumau ni muntu ategachumagire atikethwe na thina ya incontinence na ndi ikuguma ndeni ya nyungu ya maumago na niguo withagira muntu agita kuma rimwe akamwatuma tungai na dalili rimwe cia thina ya cystitis ya tukaraithiria bandai. Number 3 and the last stage ni ĩretagwo pyelonephritis na ithagwo na stage igĩrĩ ina 2 sub stages ndio ni major stage. Pyelonephritis ni ithagwo na stage ya mbere ile twitaga acute pyelonephritis na ile twitaga chronic pyelonephritis. Acute pyelonephritis ile ya mbere ni ambagiria ni ile umba wita chemist ukendelwa ndawa cia antikuchieri 3 ndiku 5 ukario no kabua. But chronic pyelonephritis ni ile nandi itete kangaratani mwaka almost nekethirwa ikireta nandi complications etho ni muntu murume ukiwa kiwa atina inya muntu murume etho ni mwekuru ari chwa mwana ati kumona perio ni angaratanire ile chionde tujeta acute and chronic pyelonephritis nundu ni infection in the kidneys ithagwo na stage withatu. Libaya sana daktari imbibire ta UTI. UTI iletagwo ni infections na infections iletagwo ni kindu itagwa pathogens na kila twitaga pathogens nundu muraithie no ethwa tikumenya ni mbigo itwa pathogen. Pathogen ni kindu kionde kiumba kulete murimu ndeni ya mwili ta iyo tuwita bacteria nijo common sana ndeni ya njiri ya maumao. Pathogen ya mbere ni iletagwa Escherichia
coli ndia thoma na kimindi tumeanza tugataria muraithiria amenye batamenye leo weta raithia muona wandi sione kanako maybe muraithiria avoid muraithiria Escherichia coli kana E. coli andu abareta gutegerwa bamwe gokathithio urinalysis na mbira muntu at least thithirwa thiraisi na iya urinalysis ni chiringira na rimwe aki kathithio urinalysis uko no andikirwa E. coli negative ni kuonania nuonekirwo na bacteria etagwa Escherichia coli na bacteria na areonekana commonly ni njireni ya kioro ira itagwa GIT gastrointestinal tract na iu ni njiri ya irio ira ambiritikania na uyonekana teri na muraithiria ira itagwa normal flora ni etethagiria the system ya irio gwita wega na kuthika wega na ndi na ungachoke kiuria gikurwe ni muraithiria ni kitumaga wira mwekura ya joni thini ya UTI ngurukia muntu murume gitumi ni kwetha bena short urethra na kaira beta kwangura njira kioro bangura betite bwa mbere bakundu kwangura betite bwa nyuma tukari in prevention area kana preventive care na ndi bacteria hizi chimande ni amwire inge ni infections ukawatilwa through sexual contact inge ni kuwatilwa through medical procedures ando belka wakatheta nuntu lewe tawa sibitari wa operation tachianjiri amagumago chianjiri ociari we wakatheta nuntu of course the sphincter muscles and the tissues ile control kumara wa kioro na njira iwi witwa bacteria, viruses, parasite teraitagwa Trichomonas vaginalis ni parasite na kwina kindu itagwa fungo teraitagwa Candida albicans so ile ta UTI sana sana ni kindu itagwa bacteria ile itagwa either Escherichia coli, Staphylococcus aureus kana mthemba yumwe kana strain imwe ya Streptococcus species so ni ate chumba kukuma ndene ya njiri ya maumao no iwate kanya kukuma number 1 through sexual infections ya mtu akona mukuru wawe kana mwekuru wawe na ni ajitwe of course agatira into ile ndene ya njiri ya maumago ikakuma ndene ya partner ni mujoro wawe kana mwekuru wawe so that is one. Number 2 ni wata nawe ukirukira kyundeta wa medical procedures medical procedures ni liria muntu akuthithwa pengine kale milioni kuma kana akwenda gwikira pipe ya magwate acumagire muntu murume ndo athina ta ya prostate ka pengine muntu sibitari anethwa ni mwekuru athithirwa operation fulani nuntu wanda wi tumika utumira anesthetic procedures kana cia kula kugandithia mwili muntu ura mamwe bageja nuntu mbigo igendera kuruta ngui na becha babwire cietagwa sphincter muscles itethwa ikiruta ngui kagita karia so agekwa katheta ugatukathukangie nguo iria kirite number 3 ni jeja through the natural way leo jamuntu akirwa stop kindu itagwa touching sana sana mwekuru kana mwali touching ni wetokeria the private parts na kindu itagwa antiseptic ni ndo ichomba kula the pathogens weta urage the normal flora pathogen muraithiria ni ndo ria kawaida ibate gwikara njireni ya maumago ikitetheria njira gwikara ithongo mipuru so waeria na ndo iria na kindu ta Staphylococcus aureus iri ngocini ndo ria tetaga latent infections ni ndo ria kara gukuruoni kana ngocini ya mundu kana ngoni cia mundu igichwakanya na chiumba gutonyera ndeni ya mwili so weta wathia touching waura bacteria normal kana the normal flora waura ile latent ile eterete ikawatakanya ga gutonya na una ikiambire gukura number 4 ukindu yani mutero jwa muntu jwa kawaida yani ukethira muntu uria wita kuthithia ngwe cia kawaida alitonga private jawe na njara ikagwatakanya gutonya nau so those are the 4 major ways uria bacteria uchiumba kukuma njirani ya maumao na ikarete thina ya UTI daktari mbere muntu eta sibitari akamenya atia nwethire na murimu ya UTI mbele ya muthikiria kamulaithiria wita sibitari
kwenda liliona mbele na chicha na stages ile twambirie from urethritis itite gwe cystitis weta ukithweta wa acute pyelonephritis although ni mbira muraithiria ukiwe wina ndalili mapema eta cibitari nundu murimu ro kwenda ukurete kindu ta complications na ukitha muntu gutirita ni thina so dalili cia mbere ciambagirira na pipe ya mama yongwa kumaria nyunguni ya mama wa igitore gwe sphincter muscle itaniritie pipe eu na kanja ikuwata bacteria eu within 24 hours ukethirwa ukiigua kuma nduti tuga frequent urination ta muntu uria wajite ndini ya sukari ugu muntu arenda gwikara agenda kwemtithe blanda na ria kwenda kuma nduti ageta kwitha mwaka utigo ikuma nundu kwina irritation kuna lwakai ndene ya pipe area ya maumau ageta ithe gutigo ikuma mwaka ntate tiuma achoka gekara ndikana kandia na ngwichi yawe akegokurint kairi pandu ne uja murimu ria maumau makuma akeguka maumau mena mwaki of course maumau mena kirutira but nundu bacteria ikuria the outer layer kana the innermost layer ya pipe layer ya urethra ikethiria the most sensitive layer ou kamurutira karia akigweta kwa ni mwanki mwaka bange bakambire kuya woni mo bakwa barakane mwanki takwa bakutherukirwe mwirini ou muntu akethwa kigwe mwanki number 3 muntu uria akethirwa akigwa the urethra na thiri yani akigwe itikaribu egore batere wikara akethwa akigwa takwa au kunyangwa nyamu na undene takwena ntuia kanta kwa kuriwa ni kindu na undene na kuma uni otutonya stage number 2 iria ya cystitis neji na ndini etuma muntu auma nduti kagita na ikagituka no ma nduti na arua ikaura kadwa ni pengine kindu kuleta kana kindu kunywete gatuma umama laundi mingi ugekara ntiko chiere ithatu bimia biere igachoka kairi ukethwa na more frequent urination kairi ne kaula ukathuga ni pandu still nuntu rwakaira rwa ndeni urethra ndo aurire bacteria ndincha ukumire ndene umuntu ageta ekura akethwa ena thina ya ireta gwalua abdominal discomfort uketha muntu akari utukari arigua aja gaitika mukonta kwano gisana nundu ni position ya urethra na urethra urethra sorry kendo to urinary bladder ikethwa ina inflammations na wimbwa ndene muntu kuntu gutuka inchant ni bacteria akwambagira kwimba ndene kwambia kwimba the volume ikanyia muntu uria ageta ku urinate on volume ya mamu ira kumaga itikwigana tera la umaga mbere na iyo ga cause pandu muntu kwithwa kithina sana muntu mamu wajwa na muntu akarutira runjira rundeni ya mwiri na kuma muntu ageta stage number 3 ria nyo ya mwisho itakuwa pyelonephritis ira tuye na substages igiri na eta stage ya mwisho aja no tuga muntu akwambira nandi thina ya kwithirwa agikala anogerete mwiri jonde fatigue muntu kwithirwa mugongo kwambiria murimu nundu mbigo chikone china thina muntu kwithira rukira rukirikirira kimbi muntu kwithirwa kwatoni kithina ita workout nundu wa kurekeria indo itite batere kurekerwa ndamuni muntu kwithirwa pandu ena thina hormone imbalance kambia kuga daktari muntu murume ndina nywa muntu murume emwe kulwa kauga uni ndikwenda kwana mukuru wakwa ukegwe unge period yawe ile jondo tena mutaratara kanera twita irregular menses na ndali chingi mingi chumagira unundu mwakathalike composition na thalike thawe uchenje buru na mtu kuma mama yena ndamno kwithira kikona ni ndeke UTI muntu kuma mama mena ndamu undu kwanania ena injari kwanania kukindu ikombulinti ndeni ya mwili kutadhalike fresh na kindu kutadhalike fresh ni kwanania either nwetho na UTI ikulia ikambe kombulinti kana nwetho pandu una thina ile tutaga ya genital organs ya njiro chiari ikambe kombulinti still so nwetho ikonegia UTI kana thina wa genital disorder imbi biomba kweka mtu wati
UTI? Ini twitaga the risk factors. Kana mundu kwithari gwatimia gwatani thinya ya UTI. Namba ni multiple sexual partners. Ethirwa umukuru na ngurukia umwe. One of the risk factors kana gwati umwe nuntu antolo wita nabo bonto tekumenya kana ibaji tukabati ajitwe. Number 2 ni kindu itawa yani lifestyle ya muntu. Edo kala kuntu kuna luko utikumba kwiyangula bwega nalia sehemu cia siri njire ya kioro utikira ithirio theru sana no kuthie kindu itawa touching of course ukethoro watini kiukenge ni anto bekala bakithagirwa urogenital surgeries ketha muntu pengine athirwe operation ya prostate muntu na athirwe operation akitwa wimbwa then anyongia maumago muntu athirwe operation pengine agikolektwa lina fulani ya nerve then ya sphincter muscles au chumagira procedure hii bacteria itugire latent pengine ya kama teto na indo iria daktari ejire ya kuthia operation jeta ya kuwata pengine gitandani kiria uitire kumama nundu wathi operation no mwaka wite wondini mama nao ile jeta wa surgical ones no mwaka mama nao ndiku imwe ijire ithatu ukalekerwa pengine ori nja waku ukuna bacteria iuoni na ngoni rio wikira ni kindu kingi kagia muntu watini kindu kingi kagia muntu watini ni kwirwa ate kunywa runji rwa kwingana njiri ya maumao mulungu akimithia miririo undiumba kuthia kindu tawa kumithambia yongwa so chemical iri ikagirwa na njiri ya maumao no chumbe gutuma iketho tie too much concentrated pengine kalekiria kinta glucose kana sukari mwingi igatuma bacteria na wikura na ruiro na witho kuwata ni UTI uti mundu kuwatithie utigwo thithietie mbati ukethe kuwata utheri kindu kingi ni mirimu kalimo na murimu wa sukari of course murimu wa sukari wana limo weta sibitari watero mama ukero we wina thinia sukari mama ni mate wa sukari bakone kore ingana nuntu mpigo nile giro choke sukari dalikenu ria batere nuntu ni ingite sana sukari dalikeni so sukari ile yeta ite na njiri ya mamago still ikethwa iri ugwati tukenge ni kwethote ku empty your blender urenadi blender in time wewe mama orenda guchiumia kuma Meru wita Nairobi those are 4 good hours kana 5 hours na in 4 hours no batere kwetho kuma maita rimwe so uwe kana mamao no ukithia etho ku bacteria jitenjirani ya mamao ndo mamao metha bari acidic ndo beta kumagira ibatu kona ikigito kanga ndo acid ya mamao mamao jaria acid ni itakuraga bacteria so ule gweta kumaga mamao bekarite sana bacteria pengine ni retete athithia kindu ta colon yambe ukura na ria ndeni ya urethra na yakura na ukima ukithia mwake mamao batikumba kuia bacteria mwakethire daktari na family history tuwe kwenu kwena mtu na UTI family history ije ni mirimu tu ya mirimu ya gutiganirwa but UTI itiumba gutiganirwa kana itiumba kwethera ina family history na that generic nundu family history ni kindu itawa genetic coding na genetic coding ku mirimu ya itana yota mirimu ya sukari mirimu ya pressure mirimu ya ngoita mirimu ya cancer na mirimu ingi mingi so family history iwe itekaye muntu wati wote wone mutano wanyukwe kana mwalo wanyukwa jitu UTI wete wele daktari ndone my sister na thina UTI na ndika ngundeje kumenya ngarigiria ari witire wati uteri ukarianira na mtu ina UTI utumba kwa wata of course no watu wa mbere ule tuire nundu ero ni mujoro akumwe tamwe nawe mwana ne mwana muthire ile tawa unprotected sex tara kwa UTI number 2 UTI tuire the bacteria tele ta Staphylococcus aureus ikara mwakangu ni tuwikira ntuku ikara methani taije thimu ije tukwata so muntu ura no munenge thimu yakumwambia kura ithambisha na mwambia kuringana mbisha photo shooting and by the way ure wita no kuwata bacteria ile wewe ujatukia muntu ne rinja kagita wakagita o utheru ni kindu gicheza sana na giatetheria muno ndene ya kurigia gwata ni murimu wa UTI na tatomba kuri
kurigiria UTI? Kurigiria UTI we njira mingi sana. Wa mbere withwa na muchoro mwake ethwa na mukuru kana mwekuru wa kwithwa rumwe ni kurigiria kindu twa risk factors. Number 2, avoid touching. Tiga kwenda kweria njira ciaku cia thiri na sabuni ethwa no kweria ile na lungi yake ethwa na bacteria kuwata ikarwa na tena kindu twa the normal flora yuite kuwata. Number 3, kurigiria murimu wa UTI ithirwa ukita kindu twa medical checkups kagita wa kagita kana uita sibitari guchekwa bacteria hizi ya Escherichia coli, Staphylococcus aureus chone kana just right microscope anethwa ni mustoni uri na ara isiuru utina stima atumira miare anjua imulike microscope na yone bacteria ya nundu ni stinned already ne konania au ndio chiomba mundu omba kurigiria medical checkups na treatment ya mapema still nundu wa treatwa stage ya urethritis nundu ma utility stage ya acute pyelonephritis. Tutenendekere treatment ya UTI kindu kia mbere muraithie ngwenda kwira UTI they were very resistant ndawa mingi utukwenda avoid self treatment na ni tumandu abangi bathio kindu itagwa urine culture and sensitivity mwakandamu ni muntu waneke stirring ile nayo na bacteria ni mbikirio so ku treatment mundu atumaya ndawa chitawa antibiotics. Antibiotics ni ndawa chia kula the normal bacteria, the normal parasites, the normal fungi and the normal viruses. And the viruses kujaga kamwiro rwana juma kaikadira. So unyo treatment. But kulingana na stage ya infection na naria itite no ide ringi mundu agita igapindi mundu ethirwe akithirwa more procedures ya treatment ni ethwa agitritwa UTI. So no ethwa very complex treatment kana very simple treatment no ethwa kinywa ndawa ndiko ithatu ake kana ndiko imwe ake no kabwe UTI. Ndawa no re chemist ndawa no re chemist no kumenya na UTI no ite chemist ukora ndawa no ito kagura ndawa but ukindu itagwa resistant kana susceptibility uria bacteria wi kumba kurea kura wani ndawa ero utumira so no itoke gura ndawa na ndawa pengine ni wandikirito umenya ndawa ni akritire susceptibility kwi bacteria wa ura na ndawa ere so tura muntu kagita konde itakwenda daktari mweleze 1 2 3 no mwire ndatumirite ndawa ezi ethwa no andikirite na prescription kana aro akaratasi kwa andikirite daktari mweleze ni ndandikirite ndanywa ndego ndo fulani anethwa mulimo ndawa imire itirita UTI ni itirita mirimu mingi sana in general itirita mirimu ta pneumonia yani iraita modern pneumonia na ukeza ni itirita mirimu mingi sana so ni bwega ethwa na tirito murimu jungi weta kwenda daktari kamwe ndatiritwe thini ya pneumonia ndatiritwe thini ya TB ndatiritwe thini ya malaria ni daktari amenye ndawa ria ukwa ni tatumirite mbere. Daktari murimu jojo kare kwa treatment ithine iri kuyomba kureta muraithiria murimu wa UTI ukarea gutiritwa wistinjire ambagiria mbere ya urethritis no cause a lot of damage kana ukathukangia pipe ya mamao na so uketha muntu ni akula mwani kuma mama bageta bakela baingiritwe gapindi muntu atume catheter that is one of them. Number 2 cystitis stage number 2 yanyongia mamao na pipe ya mamao personal cause wimbwa no wimbwa no tume muntu ethirwa agichumagira wengwa nundu of course it affect the sphincter muscles kana sphincter valves ingagira mamao na uketha muntu ari karuga uketha ni wa uchumagira gapindi pando ekiro catheter still iweta kwi mbigo kwi omonimwe ichitha witetheria ukontrol kindu itagwa pressure hypertension ono etume mundu ajwa ni murimu ngita hypertension mbigo ni tuma stimulate hormone chumba stimulate kana gutriga hormone ingi ya control hormone ile itagwa insulin then ya pancreas so ukethira mundu ni ajire ni UTI na sukari ambiria witia sukari no ite nundu wa simple UTI kukenge
mulimu jwa UTI ukala utiritwa still nutuma mundu angalatania munchio ndi chao chia mwili ono ajungithenia ngoita nundu kwa ile twitaga thyroid hormones no tume mundu ethirwa agichwa mwana atikumona kana vector the sexual ability ya mundu na mwaka omonchia mundu uketha alichwa mwana mundu murume mwekuru atikona mwana nundu ni kwa victim mwaka production ya kana growth and maturation ya ovaries na kwa mundu murume ka victim production ya kindu itawa sperms kana mbegu chia mundu murume ni noite ka victim mwaka the blood na noite ndani ya brain kaleta thinaita meningitis na nileta thinaita septicemia. Septicemia ni infection ya dhalike through tissues and organs na nandi aja no tuga muntu ali watini sana mundu ni dhalwa wajua muno na kale mwaka ni kutangu ichiawe daktari nkono mathaa yetu ya kuthira twire ugaba kuba muthia tukithirikiria mulaithiria uni Dr. Matingwa ndakwira kagita konto ke wajite muri kana uriku wega weta sibitali asale possible tia wetera na tia kwenda kwigino any sign nundu gota UTI yambagiria muntu kuma maita baba inga kadwari kara nyito curu kara nyite runji so yambagiria in a very simple symptom kan dalili very simple sana imirimu ingi ni wetha we kalimo ka kanza teri itejana ndali stage 0 so ni tura muntu ni bwega ile gwajitu mapema ageta hospitali mapema na keva kalidiria wo muraithiro ko naomba kona Dr. Mate no andike namba ya thimu na nwetho keningira na kindu kingi muraithiria nwethirwe ukiniungira kiliniki jako irenda gwe ambere Continental Meru ndikucho ndi chanye matatu gobo ndikucho ndi chanje maine kundu itwa Icon first floor na chuka kundu itwa Ketias room number 15 Euria Petans na Embu tulurito ntuko huko mwakogeja no twana ntuko iboya sana daktari no ntubwa kona kanya kakuwatanira na batwe uye ringi na ringi daktari mulethiri wa Meru TV unawekera katanta kiri mubango yogi mabweto twatanira ringi kumikuru kingi bitawatiri babu